Passat sedan kuzovunda. Motor коробкалары жақсы. Motor коробкалары жақсы дейді. Зимаға қышқа алмашылған. Шынай болған 6 жылдысты құйылма титанында. Үстіне рогазын байқап қойыңыздар. Рогазны каждый седан Passat'ында да бола бермейді. Оформление таза дейсіз, юрист жағын сразу оформить етіп береді жаңғы жойынына. Кімде-кім Passat 1.8 монозын іздеген болса, жақсы состояниеда мотор коробкалары жақсы дейді, тұрматты ғанда көріңіздерші. Айнек көтергіштер 4-4 механический. Салонына бір ұхоттың керегі жоқ. Жарылған, атылған жерлері жоқ. Порогында бар екен, мұндай жерлер. Ең главный ештер ашылып жауылып аткен самостоятельно. Көріңіздерші. Фаркоп бар, рога бар, оформление бар. Болды, да, не керек сіздерге? Газ болған оқшайды мұрыт. Газ бар бі? Газ жоқ, газ оборудениесі жоқты. Баз 130 мың сом, ұрмат тұғандар. Көрсеткен номерға чалып байланышыңыздар. Обмен жоқ, только наличка. Обмен жоқты, только наличка. Бұға вложенияға жоқты, вложения сіздерге келелі түшірбейлі алып кетесіздер ғой дейм, ұрмат тұғандар. Осмотр, покровка до. Subaru Forester 2003 жылғы рестайлинг кузов нұрмат тұғандар. 2 куб, 5 турбина. Вложение, лагочкен жерлер бар екен, мотор, коробкаларын сұраза, мотор привозной базылғандай 80 км чашымен базылған. Жақшы протекторде. Так, размер 17 оқшайды, 17 құйылма титанында екен. Көрсеңіздер болады, кузов ровный, серьезно ұлған, соғылған жерлері жоқ. Шынай жерлері бар екен, лагочка тұтқан жерлер. Анаң майда чүйделер. 4-4 покрышкалар оп-оқшош дейді. Android монитормен коробка қосылғандар өте соңды да, Forestерлен білесіздер, коробкасы оңаймен өлбейді. Ручниктер іштестіген өте плавно, подлокотник заводской, постаканник бар нерде. Айырылған, тұтылған жерлері жоқ, айырбаға атқан емес. Өзінің паласында таптазы кімде-кім жақсы состояниеда Forix дегендер болса, соның сұныш, соның вариантында. Көрсеңіздер болса, стойка, порог, аркалар бүт орнында. Сери кузовында чаң көтерімді өте сон. Газ бар бі? Газ жоқ, только бензинде 2 кубында. Состояниясы жақсы екен по кузову. Серьезно дефекттер жоқ. Мына көрсеңіздер болады, даже наклейкасы Корея өлкесінде шығарылған болды. Айнек көтеруші 4-4 электрический. 650 мың сом деп қойды, сүлеші жолмен келмен. Обмен варианттар жоқ дейді. Только наличка. Көрсеткен номерға чал, байланышыңыздар. Осмотр айтматан баяғы. Желекті байқаңыздар. 124 поддержка. Не мотор дейсіздер бе? Rexton моторында турбина тауып алсаңыздар болады. Қытай турбина 15 мың сомды басып алсаңыздар бұл. Самолет болып қатты, анткені бұл 4 тонна, 5 тонна тартып жүрген мотор. Так, вложение, кузовта ешбір жерінде жоқ кен ұрматтығандар. Шундай лет азында кен. Бірақ бұға түшіп беремін дейді. Ромашка титанында 15 размерде өзіне шайкеш келген сұлу олған. Оформление юрдиса таптыза сразу оформить етіп береміз. Кузовында мемен чоғып тұстар, чоғы көрөз аз. Кырша, мұрша, зазор, не зазорларын байқаймыз. Стойкалар жақшы екен. Картердің дверлері искусственный емес, натуралин дереведа. Көріңіздер, кімде-кім дизель сүйіншілер 124 өте көп. Біз іштегеннен бері көріп атам, біліп атам. Так, порогтор стойкалары жақшы екен ұрматты онына. Көрсеңіздер болады. Айнек көтеруші 4-4 механический фаркоп бар екен. Мына сіздерге прицеп күсір олзаңыздарды өте сон. 3 куб Rexton мотор тартып өрет. Қанша олзаңыз тартып өрет. Арқасынан 4 тонна чирка олзаңыздарды тартып өрет. Көріңіздерші. Таза екен, ухожный екен. Баз ұрмат туғандар 180 мың сом. Дөңгөлегін еле түшіп берем дейді. Көрсеткен номерға чал, байланышыңыздар. Осмотр Айтматов районында болады. Покровка болады, Курбска болады. Чал өріңіздер. 80 мың сом бір аз кемімен туғандар Audi S4 мінекі туғандар. Көріңіздер, байқаңыздар бір. Соның вариантқа шығады. Вложениесі кузов, анан моторы бір аз майжайды дейді. Ата только техпаспорт қолы, штраф арестері жоқ. Кузов тұрымына күшіне көріп отқанда еле. Байқаңыздар. Соның вариантқа шығады мінекі. Кімге нар өрге тала түскі алып қойым, айдайым дегендер мінекі сіздер үшін туғандар. Байқаңыздар. Жуып тазалаш керек. Кузов көргенде еле мінекі, как она из видеодан көрініп от бар. Шпаклевкалары бар. Так, 2-3-те туғандар. Базына келе тұрған бозық 80 мың сом деп қойдық. Сүлеш жолдар бар, бір аз кемі бар. Обмен дейді, обмен малдарға қараштырырым дейді. Көрсеткен номерге чалыңыз. Біздің автосалон машина. Данный момент машина жүріп тұрады туғандар. Фаразын 3,5 мың сомға салдым дейді туғандар.
көп нерсесин салдым дейт. Мына РФ номерде туугандар, штраф аресттери жок. Протекторлар төртөө тең жапчаңы салдым дейт. Кече жакында эле. Салонуна кирип, кимге арзан матчсыз кызык болсо туугандар, баазын айтам азыр. Акустикалар жакшы экен, печка Ташкент туугандар. Жаңы чехолдор салыныптыр. Мактап пылесос бар экен. Байкаңыздар туугандар. Кимге арзан матчсыз кызык болсо туугандар, чыгарылган жылы 2012. Баазына келе турган болсок 60 000 сом деп койдук. Сүйлөш жолдор кем бар. Обмен бар туугандар. Passat болсо дейт, үстүнө кош берем дейт. Көрүңүздөр туугандар. 60 000 сом. 1.5-16 клапанда мына урматтуу туугандар. Nexia 1-чи поколениеде келди. 2005 жылкы. Так, 16 клапанды көпчүлүк айтат да, ийет, бирок кожоюн 128% гарантия берип атат, ийбейт дейт. Оформление сразу өтүп берем, доверенность жаңы кожоюна жаздырып берем дейт. Жакшы протектор менен урматтуу туугандар, ушундай арзан машиналар болсо алып келиңиздер. Бул шыр эле сатылат да азыр. Көрсөңүздөр болот, пароктор жакшы состояние экен, подлокотник бар. Скоросттор кошулгандар плавно дейт. Main главный мотор, коробкасы жакшы дейт. Көрсөңүздөр болот, калганда плюс стоп жазып аласыздар. Чириги жок дейт. 02де 02 кайсы регион болот, комментарийге жазып коюңуздар. Төртөттөн опошош титанда экен. 110 000 сом көрсөткөн номерге чалып, байланышып, срочно здесь бир жума ичинде сатылыш дейт. Чала бересиздер. Ассаламу алейкум, Талас жамааты. Кимге левый руль автомат кызык болсо алдыңыздарда турат Kia Rio. Чыгарылган жылы 2005 1.3 автоматта туугандар. Вложение жактан сразу айтайын, лобой алмаштырыш керек, дөңгөлөк алыш керек, анан кийин ходовой жасаш керек туугандар. Передний часть болду. А так мотору, коробкасы жакшы. Мотору жаңы базылган привозной туугандар. Май вообще жебейт дейт. Коробкалар теппейт, сокпойт. Кимистен кажети жок, бүт бар иштейт туугандар. Төртөө тең электропакет, мафонор жакшы, печкалар жакшы туугандар. Рагалар менен оформление жактан так сразу өткөрүп берет. Эч кызат болбоңуздар 08 доверенность алып берет туугандар. Байкаңыз. Биягында бир көрсөтүп коеюн. Так, базына келе турган болсо 180 000 сом деп койду туугандар. Сүйлөш жолдор бар, кем бар. Обмен бар дейт, обмен Passat болсо дейт, кой берем дейт. Көрүңүздөр туугандар. Көрсөткөн номерге чала бериңиздер. Өткөн ушу гольфту жүргүзүп берсеңер 5 000 сом скидка деп чарбадым беле, дал ушул данный момент жүрүп туруп, отурдуңуз айдап кеттиңиз. Протектор жакшы урматтуу анда. Болуш эле. Көрсөңүздөр бия. Лайк. Бисмилла. Лайк. Короче, силерге пол оборот кылып койдук. Көрсөңүздөр болот. Жакшы протекторде төртөө тең алмаштырган, фаркоп жок, фаркоп чиркеп алсаңыздар болот. Поля түскөн арка беркиге жазга заготовка кылам дегендерге сон сунушта. База 65 000 сом болор, база урматтуу услуганы иштейсиздер, алып кетесиздер болду. 65 000 сом келип алып кете бериңиздер. Сиздер үчүн жүргүзүп койдук. Чала бериңиздер. Вообще ойлонбой туруп ала турган спринтена сиздерге келди. Эки сидай мотор привозной базылгандай. Буну урматтуу туугандар, линиясы бар. Кировкада, Таласка, Нарвет, Бишкекке линиясы бар. Линия биресе өзү эле 100 000 сом турат. Сиздер үчүн мына 750 000 сом деп койдук. Обмен варианттар караштырып беребиз, урматтуу туугандар. Наличка болсо реальный конкретный түшүп беребиз сиздерге. Оформление сразу өтүп беребиз так. Для себя жазалган, урматтуу туугандар. Вложение жок, отурдуңуз, айдап кеттиңиз. Салонда кирсеңиз жакшы протектор салынган. 4 дөңгөлөк жаңы салынган туугандар. Акустикалар жакшы, отуруп иш кыла турган машинада грузов пассажир кимде Талас Бишкекке каттайын дегендерге сон вариант. Мына акелер мындай жеңеше эмес, сразу машинага келип алып кое турган машина бул. Акустика сон. Какта жүрүз? Ресторанда Круска нормальный вариантта кимде мынакей. Ашуга нар берки, каттайын дегенде мотор привозной болду. Ишке даярда пачка рестор менен. Өтсө мүмкүн бата. Көрсөткөн номерге чал, байланышыңызды осмотрибиз, автосондос келип содлашсаңыздар да болот. Өтө жакшы вариантта CRV левый руль автомат туугандар мынакей. Оформление жактан так сразу өткөрөт, штраф аресттери жок, төртөө тең жакшы. Близак покрышкаларда окшош титандарда мынакей туугандар. Кузов көрүп аткандай эле
полный освежонка болгон. Бир сыйра чириктери жок. Байкаңыздар туган. Лобойдо трещина бар. Ички салонуна кирсек. Бүт бар иштейт. Туганда печка Ташкент штат, магнитофон, торпедалар бүтүн. Химиянын эч кандай кажети жок. Жууп тазалап келиптир мынакей. Байкаңыздар. Сонун вариантта чыгып атат. Бир жакшы Passаттын базына чыгып атат тугандар мынакей. Запас газы бар. Bunun gazı da var tuğanlar. Gazını көрсөтө аласыздар. Ата газ, бензин иштейт. Мотор коробкасы жакшы. Базына келе турган болсок 375 000 сом деп койдук тугандар. Кимге серво, леворуль, автомат кызык болсо, мотор коробкасы жакшы. Талас областы от, Кировка району тугандар. Биздин автосалонот келип көрүп жакшы айдап кетиңиздер. Şükür şükür Dağda şükür